Usha Bazar Borogno Clubni Secretary Durga Prashanna Deb eba Vicky no bwtharmani party mongo godaljak Sunny Saha Roy te Sandip Kar eba Akash no fasalo romoi police demand na hare adalat tisajak nai aro joto bwkhaktui no kok khanamani yagulo kereng fani bwkhaktui goshimang rijaka romjaknai Sunny Saha Roy te Sandip Kar eba Akash no teibu salbrini bagoi police demand no toni jaknai khanai fasalo kok tuma thumnai rogni bisingtui o kok rogno saklaika lawyer Shankar Lot সাহারায় এবং সন্দীপ কর এলিয়াস আকাশ দুজনকে প্রডিউস করা হয়েছিল। আমরা পুলিশ রিমান্ড চেয়েছি, কোর্ট ওদেরকে 19 তারিখ অবধি পুলিশ রিমান্ড দিয়েছে এবং উইথ ডাইরেকশন 20 তারিখ যেন ওদেরকে কোর্টে প্রডিউস করা হয়। Khorsatoi kalaiwo thangnai 30 April salmarini sarik jorawo salbagan amsani Usha Bazar Borogno Clubni Secretary Durga Prashanna Deb eba Vicky no silai kogoi bwtharmani samung hamya khlainairok opatmuni yagulo tabuk suk joratoi bebagoi khorok dok borogno romkha police rok romjaknai roni wngkha Kar Chaudhary Susmita Sarkar Bir Chandra Ghosh Sunny Saha Roy te Sandip Kar Bureau Report khorok।